na kipakuliwe, kila mtu lake fungu. Kwani pema usipopema, ukipema sipema tena. Ngoja, ati nani apewe fungu nono? Tuatakana muelewe bayana. Mgeni siye mwenye riziki na siye mlinzi shadidi. Kaka yeye atapewa, nasi twajiondoa. Kwani haya makasiriko, hatutaki forojo. Pakua, achana na wao. Chakula kisawa, vya kutosha tumesubiri. Twatumaini kiko sawa. Kama mlo hamtaki, semeni sasa hivi. Nyinyi ni wapishi, haya mwaelewa. Resipe itumiwe kwa maongozo wa mlo. Kingo kimoja kipunguzwe na zingine ziongezwe. Basi yote tumeyasikia, hakika tupike mkiwapo. Hiyo ndiyo haki, haki inayodumu. Protein, vitamin, ndizo hizo kwa kiwango kiazi. Bomani hatutaki furugu ama mzozo yoyote. Sasa mzozo yoyote. Sasa Nidamunyita ogeni andu aria othe mokite guku na aria maratwirorera kuma micii-ini. Umuthi twina gikeno twi guku Mugumo-ini ward thiini wa Gatanga constituency Murang'a county tukiaririria maundu ma uthii wa nambere wa Murang'a. Na tukite guku Mugumo-ini ward twititwo ni gikundi gitagwo Murang'a Professionals Association. Ni andu makoretwo makifuata uhoro wa urimi, uhoro wa uthii wa nambere wa Murang'a county, na nitukwenda umuthi uguo mukite tumanyite baru nigetha tumenye maundu maria makoretwo magika ri na maria mareciria gwika ri meguteithia Murang'a itu atia. Andu acio metagwo Murang'a Professionals Association ne makoretwo makiruta wira gwa kahinda kanene, na nimegutwira maundu maingi ako ni maundu ma urimi, nimegutugwetera uhoro wa urimi. Na mungiririkana we muthikiriria na uria ukite guku, Murang'a niyo county ria imwe ya makaunti maria mena urimi uria munene thiini wa bururi uyu. Ungirora uhoro wa makorofia, Murang'a niwe tongoretie na urimi wa makorofia. Na ungiririkana mundu uria wari wa mbere kuheo rutha rwa kurima kahua, gukuria kahua aumite Murang'a, netagwo James Buta. Nimegutwira maundu mangi ma githomo, na Murang'a tukoretwo na mbere githomo, tukoretwo mbere-ini muno githomo-ini, tondu ungiririkana mundu wa mbere thiini wa East Africa kugia na PhD ari wa Murang'a, netagwo Dr. Julius Gikonyo Kiano. Nimegutwira maundu ma biashara, uthii wa nambere wa biashara, na ungiririkana history-ini ya Murang'a, na no turirikanagia tukerwo Murang'a ikoretwo i mbere ya county iria ingi na kunene muno, tondu ithuĩ tugikura riria twakuraga 1970s na 1980s tweragwo Murang'a County Council yakombagira thirikari nene mbeca, na tugacoka tukaririkanio tukerwo atiriri riria muthungu okire ri agiuka Kenya ri okire na meri, oka na meri ri ofisi yake ya mbere ya wathani yari Murang'a. Ahitukire Taita Taveta, akihituka Makueni, akihituka Kitui, akihituka Machakos, akihituka Nairobi, akihituka Kiambu, agiuka Murang'a. Tukeyuria atiriri niki kiu muthungu onete ithuĩ tutonaga, turakirwo ni kaunti iria ingi niki, ni ati atungika kaunti ta Makueni sitige gutukira, sitige gukorwo cimbere itu. Na niĩ ndamunyita ũgeni ũmũthĩ ũyũ njĩtagwo Professor Kiarie Mwaura, thomithagia watho kũrĩa University of Nairobi, na nĩ ngoretwo ndĩ Dean wa School of Law University of Nairobi, na nĩ ngoretwo ngĩbuata
uthii wa na mbere wa Murang'a kahinda gakirite miaka 30 koguo ni undu ngoretwo ndina kinyi muno naguo kumenya uria tungika tuteithie Murang'a itu na riu twaria na andu aya megwitwo Murang'a Professional Association ni maratwira kwina uthuthuria mekite na uthuthuria ucio mekite ri ni uthuthuria wa ku identify kumenya no mutongoria mwega thiini wa Murang'a na kuringana nao kuringana uria mekite ri uthuthuria wao ri marajira aingi me thutha wa Senator Dr. Irungu Kang'ata na ruo mothe tukwenda tumorie ciuria wiharirie na ciuria nigetha tumorie ciuria nginya iria nditu biu nitukumoria nigetha tumenye atiriri niki gitumite makorwo me mwena wa Kang'ata koguo Kang'ata ni oe ni akoretwo Senator witu for the last 5 years wa Murang'a na mbere yo ni akoretwo MP wa Kiharu na ni akoretwo bado ari kansora wa Murang'a na ni maundu maingi ekite na tutanambiriria ri twina pano haha ni gutwariria members ya Murang'a Professional Association amwe me haha ni megutwira ni ki gitumi kiratuma mahe support Kang'ata no tutarame kahinda ga kwaria ri ni tukwenda tuone video ndagika nini tu tuone maundu maria mekite Dr. Kang'ata ekite na maria arauga ni egwika atwika governor nigetha we muthikiriria wikarite thi no ciora tuonera mucie mugia na chance ya kumenya maundu macio nigetha ukiuria kiuria ri uhote kuuria kiuria kiega pio kirahutia maundu maria Kang'ata arauga ni ekite na maria arauga ni egwika nigetha tumenye kana niwe mutongoria uria wagirire o toguo turerwo ni the Murang'a Professional Association koguo tuone video ndagika nini tucoke tuke kuri pano tumorie ciuria macokie nigetha tucoke tumenye au hangi tuguthia atia Patma tuonie video iyo Jetagwo Julius Mashira nyumite Kagema na muno makiria ngakena gisapu Dr. Irungu Kang'ata thiini wa gite kia governor gitondu wa wiruti na wiheani wake na uria hotete gukorwo agisapoti kwaririria uhoro wa kigina kia matura gikorwo gikiingira tondu eti mungumania na ni mundu wa thayu na niwe mundu wa mbere kwandikira president marua ni undu wa kuregana na uhoro wa BBI tondu ni onete ndina umithio ni tumwendete ona riu nikio turamusupport amari twajitagwo Julius Irungu wa Githagara bareno murona yetagwo mugoiri wa tiri no Irungu wa Kang'ata ni ateithiriirie na kigiarani yaroigire ni guturorera uhoro wa makorofia maembe na kiigwa ndwa Githagara tuwite kuga citu ciothe ni ciake na Murang'a yothe handu ya ruma Kwamarita ni risu wa kuri wa Mwangi na gwito ni gukukiria mugoiri Murang'a kaunti ina mwihoko munene muno na gavana uri uraikira Irungu wa Kang'ata na ni tuyi ni akuikira athi aturuirire nigetha tuone kinya gwa kwendi indo ici turarima Hamaritwa njitagwo Kennedy Mishire wa Wacu muikari wa guku Murang'a wa mbere ni gucokeria mheshimiwa Irungu Kang'ata ngatho muno tondu riria kiharo giki kia Mobi Grounds kia Grabito niahotire gututetera ithuĩ ta yuthi na agitucokeria kiwanja giki na ngoria andu othe a Murang'a tuthure mheshimiwa Irungu Kang'ata ta gavana witu no ahote gututetera ithuĩ aikari a Murang'a na kiwanja giki na iria ingi ci guku Murang'a tuone uthii wa na mbere mundu ni Irungu Kang'ata maritwa mako ni Mwangi wa Gatitu ni murimi wa macani guku thiini wa Kagema Murang'a County na ni turasupport Dagitari Kang'ata gitiini gia gavana guku gwitu Murang'a tondu hindi iria ari muhiuria wa mucarica kuria bunge ya Senate ni atumire bill ya macani ihituke na ni tuteithitie muno koguo ari gavana witu guku Murang'a ni turona urimi witu ni ukugacira na ni uguthie na mbere Maritwa makwa tagwo kuria Mariga ni mwene Gajinade mutaga wira wa ng'ombe cia iria na riu niguririkana ri kahinda turari na thina wa marihi ma iria na nigucokeria mheshimiwa Bwana Kang'ata nigumucokeria ngatho muno ahuthirire mbeca ciake agithii gotini na tugituika akurihuria gitu ni turehoka agituika gavana no atutware gikiro kingi uguo ningihoya andu a Murang'a muthure Kang'ata ta gavana wanyu na nitukuona maciaro mega
majina naitwa Regina Waithera Karumba, kaji wa Murang'a Town. Murang'a Town iko Kiharo constituency. Nafanya kazi hapa kama pharmacist Murang'a County Pharmacy. Tumeona kazi ya Senator Irungu Kang'ata, miradi yake ya medical camps, amekuwa akisaidia wanawake, watoto na wazee. Tumeona wakifikiwa na matibabu yenye haangeweza kufikiwa nayo. Sababu nyingine ni bei ghali, na tumeona wakisaidika na wakipona. Tunashukuru sana Senator Kang'ata, na kwa hivyo wakaji wa Murang'a na waomba tupigie Senator Irungu Kang'ata kura ya ugavana, akuwe gavana wetu wa Murang'a County. Jetagwo Julius Mashira nyumite Kangema na muno makiria ngakena gisapu Dr. Irungu Kang'ata thiini wa gite kia gavana gitondu wa wiruti na wiheani riu ni mwakeigua acio ni andu anini aria mahutitio ni maundu maria Senator Kang'ata ekite, na ni tukwenda togo tukugite inyuothe mukorwo mwihariirie mundu wina nganja maundu macio. Senator Kang'ata haha ni agucokia ciuria, na tugire omothe tukuria ciuria ciothe nginya iria nditu. Koguo mundu wina kiuria, hena mundu rathiururuka wiyandikithie kiuria, uthikiririe wega biu uria megucokia maundu macio. Mundu wina kiuria yandikithie, nigetha twakinya hindi ya ciuria ni tugukuhe kanya urie andu aya me haha mbere kiuria. Na tukwambiriria na mundu gwitwo Dr. Newton Mwangi, atwire ni member wa Murang'a Professional Association, na ni egutwira maundu make na kira kiratuma organization hiyo ikorwe support Dr. Irungu Kang'ata. Newton. Thank you muno Professor Kiarie. Jitagwo Dr. Newton Mwangi, gwitu ni Maragwa constituency, ngoretwo ndi mwarimu, ni ngoretwo ndi principal makiria miaka 20, ni ngoretwo ndatongoririe thukuru wa Maragwa Ridge Secondary School Sabasaba, gicoka githinya Ndarwa gitongoria thukuru itagwo Paseka Secondary School. Kwa hivyo ni ndi mwarimu, na nie na narimu no makiria uteti, tondu hirio ndari principal, ndari chairman wa Principal Secondary School Association, Secondary School Heads Association thiini wa Murang'a South okure kukiria uteti. Na nie ndaikia maitho nigora kwamba kuga ati giconoka ngiga 2017 rai Dr. Irungu Kang'ata arugamaga gite gia Senate, nie ndiamuheire kura, na ndai na itumi ciakwa cia kwa kumuhe kura. Wa mbere ni ndonaga ta takinyanirie gukorwo akioya gite gia Senate. Undu uracokire kumakia mone ati andu a Murang'a ni mamuthurire, na guthurwo ni guthurwo na majority. Riu niona ndi principal ngikiona kweri hari handu itakionete honetwo ni andu a Murang'a, na riria thia na mbere na wira wa Senate ndahotire gukonvinzwo andu a Murang'a matiahitite ni guthura Irungu wa Kang'ata, ni tondu na maundu maria akaragia kuria bunge ya Senate mari maundu manene. Wa mbere ni athurirwo agituika deputy chief whip, na icoka agituika chief whip, agitianengerirwo kinene muno mundu munini na andu angi mena miaka magitigwo. Mheshimiwa Irungu wa Kang'ata ngacoka nie ngona kuguo thia thuritwo ndari akorwo na ungumania, to nima atongoria andu aingi Afrika tutimehokaga, na gutie mundu ngicukira Irungu wa Kang'ata corruption at all. Haki mundu to me ni mundu muhoreri, mundu habo, na mundu wenyihagia, na mundu ngihota kufiti na kirathi giothe kuma he ciana, andu anini, athuri, atumia, andu akuru, ni hota kwinyihia. Ni undu ucio nie ngona haria ndi nie ngona tukubatara mutongoria thiini wa Murang'a, mundu ungikinyirika, mundu ngihota kwariria andu othe, mundu tari na mwitio, mundu habo, mundu muhoreri, mundu muthii kanitha, mundu tari na corruption, tondu tuwe maburu thirikari nyingi ithukagio ni andu kwa kwihokeka, ukoroka ni mbeca magatuika me corrupt. Na Murang'a uguo twero ni Professor Kiarie na korwo ina mbeca nyingi muno Murang'a yitu, na koguo turi andu biu turi andu twethaga indo, na ni tukubatara
kuona kuthura gavana uria kumenyerera maundu maitu kana utonga witu wa Murang'a. Ngakiuga ndi mwarimu na haria nginyite miaka yakwa ndatwiria ngona Irungu wa Kang'ata niwe twagũnuka tugithura mwaka wa 2022 as our governor. Thank you. Nĩ wega mũno Newton. Reke rĩu tũigue kuma kũrĩ Philemon Kibiru. Philemon Kibiru, tafadhali. Nĩ wega mũno Professor. Ũguo njĩtagwo Philemon Irungu wa Kibiru. Na niĩ ngoragwo ndĩ mũhaka-inĩ wa Mathioya na Kangema, mũhaka wa Kamacharia na Gaturi. Na karũgoko kau nĩ njendaga kwĩ associate nako mũno tondũ no